Amerika Serikat hapus jaminan perjalanan bagi pemilik tiket nonton Piala Dunia 2026. Langkah ini diambil untuk menarik antusiasme pendukung tim peserta menonton Piala Dunia di Amerika. About the 6 matches that we are hosting, 5 in the group stage, 1 in the knockout round on July 4th of 2026, the 250th anniversary of the country. And Philadelphia is a wonderful place for any fan that's contemplating coming from abroad to Philadelphia or to the World Cup. One, we've worked really hard to make sure that we are creating multiple World Cup experiences across the city. So if you have a ticket, this is an amazing stadium for you to experience World Cup in. But if you don't, we will have a 39-day FIFA Fan Festival, which is free and open to the public, which we are delighted about at Lemon Hill Park. Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. 3 negara menjadi tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 48 negara akan bertarung memperebutkan titel bergengsi juara dunia. Usai jeda kami kembali dengan informasi kondisi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk. Para pengungsi antre berjam-jam di dapur umum untuk mendapatkan satu-satunya makanan dalam sehari.